бабам бақыр легені бар еді, балаларын юындырған. Анау солдат легенін алып көтеріп атама арабадан. Анам айта, а чо дей, атма өлдірмей алып кетсеңіз дей. Алмайман дей. А куда я дей, жоқ, сіз яқшы ерге бара жақсыз деді, аны неме қапыда солдат. Babam öldü, anam yolda öldü. Немеге, сельсоветке барып, қайтанда yolda öldü anam. Şu bir abamın koluna kaldık. 5-7 bala. Abam özüмен 7'den edik. İki kadem menden son açlıktan öldü. Dizenteriya dediler, açlıktan öldü, aşı yok öyle. Tavların tepesine tırmaşıp, çeripaha taşıp getireydiler, çuvalga sağlıp getireydiler onu özende yuvup, parlap üstün nemesini, temirini. Ana son pişir başlattı, lezzetli, şimdi diyeyim ben lezzetli olaydı. Evet o vakit açsın lezzetli de o.